van noi gam tina kuki chate ho zo si na bon chawin ni khupha tulbol January ni simsom Saturday ni khuin zong thu su ngai ki du hite thu su ngai tau hite gali tur ki pat ni kho ajing ni kho mei ni simli ni kho a mei hlei hon mel sita an bol wa Akeochang na kaiwo kuki Chanu mini an kai ho chutawanga khan seta an chatlo ho chuchi mei hlei mi gu pho cho goti munam CBI special court in thi mo Chanuvin achungwa thutan hla ne dingin charge frame an bol taw vin hi charge frame akiti ting le ngo na ki bul khum ho cho korin athi mo mong nai ti a thutan na nei a hin dinga ngo na bul khum naw charge frame a bol che hin chuchi melhei mi gum ho cho video conferencing through a court an kayo hin zat sin ngo na bul khum na ho an simthla khum cho ama hon kathimo povetin court masang an phongdo vin hi kathimo povetia court masang a phun do to khlona chuchi case chungchang thu a court a thutan na khol chilna chilapan ning hi tai CBI ni chi melhei gale tol chungchang thu a khol chilna nei hi agoma FIR somni le sagi a hin chuchi FIR somni le sagi hola somni ko cho nume ho chunga khan sitna ki bol ho a hin sule thum chu government Meithal ho an ki chom do na case a hin sule ni chu mi ki thana case a hikiden sule adang thum chu ki tha ki mat na ho sule thil se thil phalo ki bol ho jing an hi chuchi FIR somni le sagi hola a CBI special court charge frame abol masat peno athimo mong naw veti a thutan na chi hla pi hin dinga kora charge frame abol tu chung hi amasa pen hin alai tin thusu ki muchun hin so do vin hi chuchi kuki Chanu mini Akeochang ki kai thang thon na chuchi case ango a mi gubla a mili ho tule to Manipur central jail sajiwa ho cho CBI special court goti muna chun lut hin ding thupi an appeal vin ama hota a kora adin na dingule kora signature abol na dingu vin CBI special court thupi an piu vin hi sajiwa central jail ke pat goti muna chun ludinga court thupi api ho cho huirem Herodas Meitei arun khundong bam yalais na naw nigom bam tumba sing yalais tum thin yumlem bam jiban sing yalais naw cha yalais sana pukri hung bam suranjoy Meitei chule namirak pam kiran Meitei holo hiu ve Zanhi January ni simko jingka mata nidan nga velchon Myanmar gamsung pangsau area vela in naga thingnoi mi faction ni anaki kap tu vin NSCNK yung ong faction hon NSCNK AM faction ho agabulu vin sumuna chon NSCNK AM faction ho minin thin an tu vin hi NSCNK faction te ni aki kap tu nung vin sumun vela aboin ho chu umjing na lai hidanin zong ki seye Kuki te gamsung Kangpupi district sung Zelengrong thingnoi mi NSCN IM thingnoi mi hoto ki vopjing Zelengrong United Front ZUF Kamson faction hon agamsung Zelengrong inpui gamsung hi Kuki te gamsung hipui hitsi ka gamsung wa kuki le na umpui kuki tien navon ho ke pu win lang ka gamsung da thata win tia gi na bol ngu vin kuki nam sipai mi phabe bin social media a video clip khat hin so da win hitsi kuki te gamsung hi ka gamsung hi na ki ngap sa do le hung win ki bol hi te tia video clip hin so do ngu vin chuchi video clip chu hong thangin meilhei media honjong a hin so da win Manipur state sunga chamna le mon na om ding so agam la hle jing na lai tin meilhei media hon hin so do vin hi zanima sa January ni simgit ni khuchun Assam Rifles Sole Narcotics Control Bureau NCB hon Myanmar akuna hongki podo khamna thei heroin number 4 agi dan kg sagi le gram zathum le soma gi chuan mat do piu vin chuchi khamna thei mat do ho chu agoma dangka crore somlenga velman hiding in kiseye chuchi khamna thei ho chuto chuchi khamna thei hin pu mini zong anamat do hidan zong ki seyen chuchi khamna thei ho chu plastic sabon bom zagup le som thum le geda a hin hetu hidanin zong phong do vina hi security force on kholchil na nei nu vin chuchi khamna thei ho chu Myanmar gamsung haichin region akona hin pu do hidanin aphong do vin chuchi khamna thei ho chu police ole security force ho akona on do na dinga gamangla ho ahin ho wa hin pu hidanin security force on aphong do vina hi security force on khamna thei to amat tha te niu chu gin khulin le mangboi simte ani hlona Sisipur district mata khumi hlondanin aphong do vina hi suchi khamna thei to ki mat tha te ni chu to khamna thei in pu do ho chu security force on ko an din sa vin ko rin a chungwa thutan na an si thla pi taw vin hi
Manipur State sunga gali tul kipat masanga new chekun muna mi vengan government in aphitla uva government residential quarter asa tha ucho aung hlungning July la sunga ki thin suding hitaitin Manipur government in hin phongdo vina hi Municipal Administration Housing and Urban Development Mahut Director ngangom utam kitipan asaina chon sumuna new chekun muna government quarter ki satha acho agoma zale somgile sagi hidanin aphongdo in Suci hola az khat chu semi paka type 1 unit ahin sule somli le li chu type 2 sule som thumlige chu type 3 sule quarter nga chu type 4 semi paka building hidanin zong ama pa na phongde in hi Suci togun chu Planning and Development Authority PDA hon an chila piu hin Housing and Urban Development Corporation hutko ho hinga lona la uwa suci quarter chu sa hidanin zong phongdo vin hi MHUD Mahut Director pana saina chun sumuna chu building sangta ta sungit asang ki sading sutubang building ho chu sagi ki sading abon cha type 3 quarter heading in aphungdo in sule type 5 quarter chu indan sagi asang heading sule type 6 le type 7 quarter zong chu indan sagi asang heading in ama pan aphungdo in hi Suci housing complex sunga tower somle thum inlin somle thum kisado ading Suci housing complex sunga inko za thumle somko le ni chen theidinga kisading hi tin ama pan phongdo in hi Suci na to chu 70% aki chai tai tin jong ama pan phongdo in hi aung thongning July la sunga tin soringa go hi semi paka building phachom khat adinga kisa ho hi bovin paka adinga kisa ho in song sangta ta sa ho hi 70% ki chai pan be hina laidanin ama pan phongdo in hi Sumuna quarter paka building asa hok chu abona dangka 405.11 crore hitting in aphongdo vina hi Manipur State sunga boina ho chi hlajingen Zelengrong United Front Kamson Faction hon kharam vai phe ku sunga bulu jing se jong hilovin meile ho chena gam sung Imphal Valley sungin jong boina za chum sum na thungin Imphal phaicham sungin munni in Meithal anaki kapging in hi Langjing Gram Panchayat Pradhan pa chenin mona Meithal anaki kapin Sule sangai prowa karwas khat in jong Meithal an ka buvin hi Sule moirang khopi sunga petrol pump khat in jong bom na pu ke na hi Suci petrol pump ma bom apu ke tok hlonchon meile ho chenagam sunga petrol pump an kha uvin hi Zanhi January ni simko ni khuchon security force on Kuki te gam sung thangting molbula ho akunin galman cha phabeb anamando ki duvin hi galman cha amado ho chu pumpi apum changa lengthei ho khat to sim2 bomb improvised explosive device IED kitinga agi dan kezili agi che to pumpi chang thum agi dan kezi thum chi agi chule single barrel meithal chang somni le thum to mei chang akikap do sa changni anamanda uvina hi chuchi galman cha amat do hokcho Sisipur police station na anpilu taw vina hi Manipur State sunga cheng naga ho milong ho chenagam sunga kanile ki bol ho agoma ekar somli cho security force ho le mopon nei hon aga watla piu vina hi Zani January ni simko sangni le somni le gup ni khochen Senapati district Senapati police station hupsung Ngatan Hill Range a kanile ki bol ho agoma ekar somli chu Senapati District Anti Narcotics Task Force ANTF holam kaini naga watla piu vin hi chuchi kanile watla ne dinga ga kalsung ho cho Senapati District adinga additional SP law and order lam kaina a SDPO Senapati le Senapati Police Station Maram Police Station Tadubi Police Station Reserve Line Senapati le CRPF B Company 109 Battalion, F Company 36 Battalion, C Company 142 Battalion Lab, Z Company 112 CRPF Battalion Ho, Sule 16 Assam Rifles Akuna Zong, Sipai Tamta Anapanguvin. Amaho Zing si Azong Silovin, Fort IRB Ho Zong Anapanguvin, Sule Government Side Akunin Executive Magistrate Kadzong, Suchi Kanile Vatha Hol Achun Agapanginahi. Kanilay watha hol achun security force ho jing si azong hilovin forest official ho jong apanguvin Senapati Forest Division akunin Forest Department polai ho jong kanilay watha nagapanguvin hi combined team hon Senapati District Ngatan Hill Range a kanilay ki bol ho ekar somli awatha jing si azong hilovin lo muna lo bu somli khatto har hen lang chule chi chule pipe ho lo thlona ki mangcha Hampalo kap na ki mangsa ho lo mona ho zo si jong associate pi uvin hi Anti Narcotics Task Force on Senapati District sunga kanile ke bol ho ki sugam jingding hi tin aphongdo uvin hi
Myanmar gam sunga People's Defense Force PDF hole Myanmar junta sipai hoki do na chi lajingen sutok lonchon second phase election aniding masanguchon bago region hope sunga People's Defense Force PDF on Myanmar junta sipai ho an bulu vien junta sipai ho mitam ta an kapli uvin hi People's Defense Force PDF on chuchi Myanmar junta sipai ho chu mun thum zena an bulu hian yangun le pi lam pi an bulu vin chule zigon township le minla township sungin zong an bulu vin hi chuti a People's Defense Force PDF on Myanmar junta sipai ho mun thuma bulu na wachun junta sipai ho agoma mi somli velin thina na to vin junta sipai mi tam ta kitong khaw vetin People's Defense Force PDF Military Operational Zone number 2 ho na phung do vin hi Natalin Township sunga Myanmar junta sipai ho an hathi di sedovin bago region le yangun region PDF force on ki thova taung new khopi sunga police station junta police station chu an bulu hian sumuna chuchi junta police station an bulu na wachun PDF combined force on junta sipai agoma mi somni an kapli uvin hi PDF phone junta police station bulu nong chun chuchi PDF phone chungen Myanmar junta sipai hon wanleng ho mangchan bom an hi khumuvin hi Bago region sunga People's Defense Force PDF phone junta sipai ho tapang khom jing piu soti group thingnoi mi ho to Myanmar junta sipai ho namun khat mi kok pin khusunga junta sipai ho le piu soti group thingnoi mi ho na kem chana bulu vin na sata in an ki kap tu vin hi chuchi junta sipai ho kem sunga junta sipai ho mi ko an kap li vin chule junta sipai adang si chu sumuna kon chana na jam do vin akem chu an da thataw vin hi Bago region PDF hole yangun region PDF combined force on Asochin Defense Force ot kithuin junta police outpost khatle sit queen jangson junta sipai ho kem khatchan bulu vin sumun ho aki kap tu na wachun Myanmar junta sipai ho mi som an kapli uvin hi sumuna aki kap tu na wachun PDF fighter khadin thinan to en chule PDF minga zone ki tong khawin hi tin PDF Military Operational Command Zone 2 in hin phungdo in hi Myanmar gamsung bago region chok taga township hup sunga to choi in khupi chu abulu vin ato phatau vin hi chuchi khupi sunga na pansa Myanmar junta sipai ho mi phabep chu People's Defense Force PDF phone amanu vin henu vin hi chule People's Defense Force PDF phone ok twin township sunga lamlen pangla hai Myanmar junta sipai ho kem phabep chu an bulu vin sumuna akikap tu na wachun People's Defense Force PDF phone gari phapep zone ha thapi uvin hi Myanmar Rakhine State sunga Arkan Army hole Myanmar junta sipai hoki ka akidona atha aben hongki pando kitan Arkan Army hon region dangle state danga Myanmar junta sipai ho akido piu chu phachom phat khungai vin Rakhine State tule tu junta sipai ho na to phanao township thuma junta sipai ho chungin na sate in agal bolo azom kitaw vin hi Rakhine State sunga township thum sitwele chophiu pan a township adang khat hi junta sipai hon ato phaw hin adang si hi Arkan Army ho khuda hitai hichi chophiu township sunga pansa Myanmar junta sipai ho hi Arkan Army ho na sata abulu panu hitan pharmasa chun Arkan Army ho zo ki venga hi vin tua hi Arkan Army ho zo in Myanmar junta sipai ho chang offensive abolo abulu pan ki hitai Arkan Army hon chophiu khopi sung chu alun khomovin khopi sung la do te na dingin pan sate na lawvin khopi pam la Myanmar junta sipai ho kem zo si zong ato phatau vin hi hichi chophiu township hi Bay of Bengal thuipi pangau mahin Myanmar junta sipai hole Myanmar Navy ho panmun lin ta tam ta hi chuchi chophiu khopi sunga chun Dania Wadi Naval Headquarter chule Myanmar junta sipai Infantry Battalion 34 Headquarter chule Light Infantry Battalion 542 le 543 Battalion Headquarter na banin Myanmar Navy ho naval base ni zong hi Arkan Army ho na chi sa February sang ni le som ni le li thasung chun chuchi chophiu khopi chuan bulu vin ahin la junta sipai hon panmun na sata anei ji uchun Arkan Army hon alona ji an hebe se puvin khopi sung ala do zolo wang chun khopi pamla Myanmar junta sipai ho kem tam ta na la do vin khopi pamla ho zo si a panmun an ki semwa kum khat sung hi itia hi ananga to pe on hitai chophiu khopi sung ki chun a junta sipai hole Arkan Army ho ke do jing nong vin khopi sunga cheng mi thla mi sangsom nga vel hon ain mun ho na da hlau vin mundanga na ki the do taw vin hi
Arkan Army Hon Chokpiu Kopi Sung Abulu Jingse Zong Hilovin Rakhine State Capital Sitwe Kopi Vel Azong Abulu Vin Sitwe Kopi Pama o Myanmar Junta Sipai Hoto na Khuthum Cho Arkan Army Hon Satain Anbulu Vin hi Chusi Rakhine State Capital Sitwe Kopi Cho Aning Thuma Bay of Bengal Tuipi and Ko Lahin Aning Langkhat Bo Cho Leito Akimat na Umahin Sumun la Hot Cho Myanmar Junta Sipai Hon Pata Avian Bit Jiuchun Arkan Army Hon Chusi Rakhine State Capital Sitwe Kopi Cho Tusan Gaya Ato Pha Zo Lo Layu Ahi Arkan Army Hon Sitwe Kopi Sung Abulu Na Wachun Myanmar Junta Sipai Ho Mitam Ten Thinan To Vitin Arkan Army Hon Hin Phongdo Vinahi Arkan Army Hon Rakhine State Capital Sitwe Kopi Sung Abulu Nung Vin Myanmar Junta Sipai Hon Arkan Army Hole Thu Na Dingen Sitwe Kopi Tokinaya Pokto Township Le Ponajin Township Sunga Khusung Ho Cho Wanleng Ho Mangchan Bomin Na Saten An Bulu Vin Chuti Chun Mitham Ho Chen Munla Ho Cho Bomin Na Saten An Bulu Vin hi Rakhine State Sunga He Township Somle Sagi Umhin Chuchi Township Somle Sagi Hola Township Somle Li Cho Arkan Army Hon Ato Phau Hita Ji Chun Myanmar Junta Sipai Hon election achi hla sa thei tapu vin hi Myanmar Junta Sipai Hon tu le to ato pha naw Sitwe Township Chokphiu Township le Manau Township Sungbo Vin election achi hla piu vin Chuchi mun new cha bo wa election an chi hla piu hi Arkan Army Hon Hichi Rakhine State Capital Sitwe Kopi To Chokphiu Kopi hi to pha te ding Junta Sipai Ho akona kilado te ding to go na simu vin Sutokilon chun Hichi Sitwe Kopi le Chokphiu Kopi sunga hi gale to na sata dingin ki seye Sule Kopi adang khat Mannaung Kopi hi Bay of Bengal Tuipi Pangaum Kopi Neu Cha Hin Hichi Sitwe le Chokphiu Kopi hi Junta Sipai Ho akona Arkan Army Hon ahin kilado tingule Mannaung Kopi hi Neu Cha bo hin Bailam ta ala do jing theding wa hi Izemte Hichi Township thum ho hi Arkan Army Hon ahin kilado thei wa hi le Rakhine State Pumpi hi Arkan Army Ho khutnoya ding hitan Arkan Army Hon independent ahin ki phon do thei diu vin do tan hi Myanmar Junta Sipai Hon Magwari Zone Gango Township Sunga Budi So Ho In Khat Cho Wanleng Ho Mangchan Bomin Anbulu Vinahi Myanmar Junta Air Force Son Tadau Air Base Akunin Analeng Da Uvin YAK 130 Jet Fighter Ho Mangchan Minjar Khusunga Chuchi Budi So Ho In Cho Bomni Agaki Khumu Vinahi Achi sa Janorin Simthum ni Kho Akipat Chuchi Magwari Zone Yo Territory Sunga Junta Sipai Hon Mitham Ho Chen Mun La Ho Bulu Naw Tu chung chu a gateway chan a hitai Junta Sipai Hon Budi So Ho In Mun Abulu Naw Wachun Mi Khanin Thina na tu in chule million ki tong khawin hi Myanmar San State Gamsunga Junta Sipai Ho Dona Gal Boljing Myanmar National Democratic Alliance Army MNDA Hon Thupunan Boluvin Kokang Territory Kokang Ho Gamsung Special Region Number 1 Hup Sunga Senni Thenni Township Sulekutkai Township Pumpi Cho Abon Chan Kato Pha Su Hil Taw Vetin Myanmar National Democratic Alliance Army Hon Hin Phongdo Vinahi Sule Myanmar National Democratic Alliance Army Hon Sebe Na Wachun Chuchi Gam Kai Sunga Chun Junta Sipai Ho Khat Jing Cha Jong Tapun Janori ni simnga ni khochun Chuchi Kokang Gamsung Kokang Territory Gamsunga Waipu na tha chu atha bia MNDA Hon Anaki tun do ki do hidanin jong hin phongdo Vinahi Chuchi Kokang Gamsung Hudo na dinga MNDA Hon Kumsom Leli Sung Panahin La Nungova Chuchi Gam Kai Sung Kokang Gamsung Kokang Territory So Abon Cha Ato Phau Hidanin Jong Hin Phongdo Vinahi Myanmar National Democratic Alliance Army MNDA ho hi Kokang Army ti azong head hiwin tu masang sun khopi linta Myanmar Junta Sipai ho kem linta namun esio khopi so na to phawin ahin la Chinese government in hata a MNDA ho chunga pressure abol nu vin MNDA hon chuchi lesio khopi chu Myanmar Junta Sipai ho anod do hitai Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Fon Janori ni simsom tuni khuchun press release khat hin so da win Kuki Zo Council Governing Council meeting a thuthu na simo Kuki sate koima government sima pangthelo dinga hitia thupon an bolu cho kilol na an bolu cho ITLF in zong kato so do vetin a hin phongdo vinahi
gale tola kuki chate mi tamta an ki thana mi tamta melsita an ki bola Akeochang an ki kaya chule Imphal phaicham sunga kona an ki nodo a tu san ge ya in le lo nei lo mi tamta omnong chule kuki chate an pathin a kheu namon tamta Meitei hon asu sit pi inong chule galjam mi sang tamta omna lai hidan thu ho zong hin phongdo vin hi Meitei hon Imphal phaicham sunga hunama kuki chate hin nodo uwa kilom lo ta abol ho chutia achalo anung wa kuki chate Manipur vaipu na noya kom ding chu thil hi theta lo hi tin a hin phongdo vin sutoklon chun separate administration hi kuki chate ka ki hin su na dingo kuki chate damle bit akom na ding wa alo thelo hi tai tin zong ITLF phone phongdo vin hi chutia Meitei hon kuki chate chunga khan set na bol nung wa kuki chate ki hin su na dinga dimanan ki bol chutia kuki chate diman ka bol nung wa Manipur government ki sim do na dinga kuki chate ka pan na dingo alam pium poithin ITLF phone hin phongdo vin hi Meitei hon kuki chate thagam na dinga gale tol hin bol nung vin Manipur state government in kuki chate ana veng bit zo po vin chutia kuki chate aven bit zo lo nung vin kuki mle hon central government ho hinga separate administration atumbi a kuki chate ki vaipu na dinga nimanan bol padu hitin ITLF phone phongdo vin chuchi mle hon adin munso adin pijing na live tin zong ITLF phone phongdo vin hi kuki mle ho chuchi Manipur government ki sim na a koima pangthei lo ding hi tin ITLF phone hin phongdo vin hi izemtia koidabang chuchi government ki sim na pang oma hi le kuki chate seilep a kilading hi tin ITLF phone hin phongdo vin hi US President Donald Trump in khamne tei do dal na apan la an ho abana zom jing ding hi dan thu ho phongdo in hi US sipai hon tuipi chunga khamne theum ke po ho abulu jing se uzong hilovin lei chunga khamne theum ke po ho zong US sipai hon abulu panding hitai tin US President Donald Trump in gina hin bolin hi US President Donald Trump in aseina chun United States gam sunga kumsi le mi lakni le ki akipat lathum ki ka hon khamne thea thinan to jingo hidanin zong ma pan phongdo in hi United States sipai hon Venezuela President Nicolas Maduro amat nung vin United States President Donald Trump in Venezuela opposition leader Maria Machado chu Washington khupia kheu piding in akoutan hi United States President Donald Trump to Venezuela opposition leader Maria Corina Machado in honglungding haptakit sunga Washington khupi sunga kheulim na nei hlonding hidanin zong ki seye US President Donald Trump in chuchi Venezuela opposition leader nu chu ki holim pin aneya Venezuela gamsung ki vaipu na ding chungchang thu ho sei khom pi ding agot hidanin zong ki seye thu so isan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin bon chawini ko pha